Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo Keto Raffaello tortu. Ovo je torta bez šećera i zato ostanite sa mnom do kraja videa da vidite kako se sprema. Pripremite 6 jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Umutite pjenasto bjelanjke, a žumanjke ostavite sa strane. Namažite kalup za torte maslacem. Kalup koji ja koristim je prečnika 26 cm. Kada su bjelanjci umućeni, dodajte im 100 g eritritol te na kratko izmutite. Dodajte 3 kašike vode i 100 g kokosovog brašna. Ovo je običan usitnjen kokos koji se koristi za kolače. Prebacite lagano smjesu sa bjelanjcima u kalup i pecite koru na 190 stepeni oko 20 minuta, zavisno od pećnice. Morate provjeravati sami da li je kora pečena da vam ne bi izgorila. Isto uradite još jednom da biste dobili 2 kore. Umutite 12 žumanjaka sa 100 g eritritola dok ne dobijete pjenastu masu kao na videu. Dodajte samo malo vanilije u ovu masu. Stavite oko 400 ml vode u jednu šerpicu i kuhajte masu sa žumanjcima na pari oko 20 minuta. Voda treba da vam samo lagano ključa i temperatura jaja ne treba da vam prelazi 80 stepeni. Kada je masa skuhana, ostavite je da se ohladi, ali je nekoliko puta promiješajte da vam se ne bi stvorila korica po vrhu. Pripremite 200 g maslaca koji treba da vam bude na sobnoj temperaturi oko 4 sata da bi omekšao. Maslac na kratko promiješajte i počnite mu dodavati masu sa žumanjcima. Miješajte dok se masa potpuno ne sjedini. Umutite 500 ml vrhnja za šlag. Vrhnje koje ja koristim je potpuno mliječno i čisto, bez dodataka. U posebnoj zdjelici pripremite 500 g mascarpone sira i na kratko ga promiješajte. Dodajte pola arume ruma ili malu kašičicu ruma tek da se on blago osjeti. Dodajte mu malo po malo umućenog šlaga i samo lagano mutite da bi vam ova masa ostala vazdušasta. Filujte tortu tako što stavite prvu koru na tanjir i zatim je premažite polovinom fila sa žumanjcima. Fil sa šlagom i mascarpone sirom podijelite na 3 dijela. Jedan dio premažite preko žutog fila. Druga 2 dijela vam trebaju za završni sloj i premazivanje torte okolo te dekoraciju. Nakon što ste nanijeli šlag, stavite i drugu koru te je premažite žutim filom. Premažite žuti fil šlagom te ostatak šlaga iskoristite za premazivanje torte sa strane i dekoraciju. Kada ste poravnali tortu, bogato je pospite kokosom. Ukrasite tortu po vašoj želji. I dragi moji, pogledajte kako ova torta sada fino izgleda. Ja sam je ostavila preko noći u frižideru i sada ćemo da vidimo. Ne znam da li ću uspjeti prvi komad da isvadim fino. Tako. Hajde samo da osjećamo još jedan komad, da vidite kako to izgleda unutra, onako malo bolji možda prisjek. Prisjek izgleda odlično, a pogledajte i ovdje. Znala sam da će prisjek da bude dobar, jer sam već ovu tortu pravila u varijanti sa šećerom. Ono što me zanima je da li će okus da bude dobar. Ljudi, pa ovo je savršenstvo. Ovo morate da probate. Ja sam oduševljena. Dragi moji, ja nisam na keto dijeti, ali znam mnogo osoba koji jesu i vjerujem da će im ova torta, ovaj recept dobro doći i zaista se nadam da će im se svidjeti. Ako ste vi ili ako poznajete nekog ko je na keto dijeti, molim vas da podijelite i proslijedite ovaj recept jer sam sigurna da će im dobro doći. Ovo je zaista jedna fina i ugodna torta koja se ne razlikuje od onih naših klasičnih torti.
Napišite mi u komentarima ako želite više recepata ove vrste, ako želite više recepata koji ne sadrži šećer, jer zapravo ovo mi je bila kao nekakav izazov da napravim neku tortu koja ne sadrži šećer. I molim vas, podijelite ovaj video tako da i drugi saznaju za njega. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!